siqedile sibingeleleke sinemukele umbukeli wethu lapha ekhaya weKZ TV TV2 no ubuhle bonyazi TV umbukeli wethu ke ekhaya njengoba sinohlelo lwazi ukuthi ke sifuna ukwazi namhlanje ke sila kwa D eMlazi la kukhona isibusiso sethu inkosi uNyazi lweZulu siqhamuka khona sizeke namhlanje zo jabulisa ugogo okuyisona sisu esasithwalela isibusiso kodwa ke namhlanje ke sesithi ke akungoba sifisa nokwazi indaba ikaShembe namhlanje sinoMasibisi na eduze kwami njoba nimbona ogane kwamagalelo bakuyisayoni ke lesi masizwa udaba shaya isigubhu ququm okay masikubingelele sikwemukele ohlelweni ninjani mawa sikho awukusithatha usibeke nje nakho sizophowa ushaya isigubhu ufika kanjani manje usuzo ulandela uShembe ngo-1990 ngasezayoni ukuthi ngihamba ngetimela izinjumayelo kaUncwabi babisamshwele isikhathi ukuthi ngayithanda bayaShembe noko kodwa into eyangenza kakhulu ngizengene khona kwafika ubaba omncane wami esishonile ubaba wafika kumina wathi icala hambe kumnikelela kaShembe ngathi ngeke baba ngikwazi wathi ngihamba kaShembe ngavuma ngahamba ngomnikelela ngathi mamnikelela wabuya ubaba wathi cela ene uzongitshela imali nginiyelelile ephileni esamsifembu ngathi baba kanjani waphangilelela imali ngiyihlala nje 50 la kodwa nginikela e-office kwakusekuthi nginikele mina imali kodwa manje umuthi wethu kangisenze njani ngemini wathamba uyilanda nemali wayifanga ngabuyela kubaba uMncwabi usomfundisi manje ubaba uMncwabi hayi uphinde lo muntu usekhishini ngaphindela ngempela ngaphindela ngabonela lena kubaba uMncane ngangela uthi ngetafini ngahila ngeza amanxeba enzayo kwenze wabuya ubaba uMncane wabuya ngizongoze windini wengoze windini ngifika ngizibona wathi intombi ngathi baba wathi se inilo ongezile unisufike uyabona sengimhle kanjani manje ngathi ngababa ngiyabona wathi amen naye wathi amen nami ngathi amen wayesethi ene kodwa ngiqale ngala kakhulu ngifake emotweni ngasithe emotweni waxoxisa emsebenzini angisebenze sephephile ngabona ukuthi lento eyonyazi ikhona inonkulunkulu phakathi ngoba into ezasisho umuntu ongasekho wayezazi kanjani ngoba nawe ngasuthi okunye wesibili ngangabathula abantwana ngahamba ngonikela singinazareth uphinde uyamphunyayo ngo-1991 baba kwesibili 98 ngahamba entabeni Ndlakazi Ndlakazi kusho ngocela abantwana wemzini sethiwa ukuthi ngangabacela abantwana entabeni wangavuma ngasicela sesovala baba ngicela abantwana bathule emzini kuze ngicela abantwana babafana kuphela lathi uThixo wakuthi masana futhi wasephe amagumba ngomhlaba wathi abantwana bela nayo eceleni bizokosazane uzothatha intambo yenye inkosana inini inkosana yakho angiyazi kusana abakuthi ubaba laba abantu baba kulo ngenyishuma yethu inkosana thatha intambo kodwa nibamba baba intambo iqhamuka kubaba uyini wathi ayinikwe inkosana wayibamba siphinde ivela back kubaba ngebedlule ku5 Kapela abadlula bathathu abafana kaPhela Thabani uNyazi lo siwakhulu nokho sibonga kakhulu ke mbukeli wethu lapha ekhaya njengamanje ke sizoya nangumama ngaphesheya ake uwelele nje ngakuyena ngaphesheya ke simbone naye ngoba omunye naye esimaziyo esizwile naye ukuthi ke naye wayenenkinga yabantwana siyazi ukuthi ke njengoba
isikholwa into bekade iyinkinga kakhulu bekade kuyiyona inkinga yabantwana abantu bebengabatholi kube umsebenzi kube yilokhu ya kodwa ke manje nangomunye uthi ke umama uMasibisi intamo yaqhama ngaphakathi kubaba yasuka ubaba wayinika inkosazana inkosazana ayinika inkosana usho ukuthi leya nkosana wayelanda abantwana babafana wathi ngeke beqe ku5 ofuna wabathola abathathu ake sizwe ukuthi umama njoba naye wayenenkinga amantombazana ethola amantombazana kuphela uNkulunkulu wamenzelani ake sibawoza la umabani umagwala wanojeza magwala kwanojeza ngathi nisindawo yanjolozi mama uNkulunkulu yini akwenzele yona lo uNkulunkulu esimukhozayo nobatshazwayo wena umbabaza ngani yini ayenzile uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu ngoba ngathi namatanga awu7 ngaza abantwana intombazana zamfana washona base ngizala abantwana zabo5 elama lomfana washonayo kwase ngase ngiyacela kubaba ngathi baba ngoba sengimdala manje sekuyaphela ukuzala kimi ngihambe socela ingane hayi baba wavuma sahamba sicela ingane sacela ingane yomfana uba wangena emadodeni ngena unkosikazi sakhuluma ilimi lodwa sicela ingane yomfana ngabuya naye ingane yomfana wathelele ebusuku ngakhupha ubaba wakhe efikile ebusuku kanti uzongiyala ingane yomfana hayi base ngikhuleka ngithola ingane yomfana ubaba wasemqandisa umntwana wakhe uhlonipheni ushembe banaza ukuthi kubenzima yileyo nami ngakade ngiyisayona ikisheta uzingabona nasi sayona la epheni ngangenalanga nje soyibona lo ngelinye ilanga ushemba ngenzela isimangaliso osengane yami leyo ngoye ifundo ngoye yayikade ibuda yakudokotela udokotela imile into esisini athi uzohlinzwa wathi udokotela kade alalela-ke manje umntwana wakho ngeke asavuka manje ngasewenza kengavuka kwase kuthe esekhona umfana umntwana ubaba kala emthwalweni ethi njenganaleyo hayi ngase ngiyahamba baba nginika imali athi ngihambe ngiye khona leyo ukuzana emthwalo ngiyobika le ndaba ushemba gijima akushona kaZulu uthi ngamakhosazana uthe ekuseni eqeda ukuthandaza wengena uthini alibudozela emsukusana ngenyawo uthe mesemile lamkhomba la lathi wathi isifo sesipheli kube nani wena isifo ekabeni wathi uzohlinzwa wathi udokotela kadalala mawahlinzwa wathi ingaba isavuka ngaloko nje wathi mefika uthi ngilafika kuqala ngesonto lamkhomba esiswini lathi umuse mukwe ngedimoni qoshini ngomsombuluko avuka aphinde esidokotela udokotela sofika ayifika ayisekho into ade beyikhomba esiswini yaphela ngalolo langa wasebintana kuze namhlanje yaphila